السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نوغشي الله سبحانه وتعالى بسم وكفر زائن وجه محمد صلى الله عليه وسلم ومورون الشهر كوميشن سمو جاتشوني بسانزwe العقيدة somo ryigisha ku bijyanye n'imyemerere. Tukaba tukiri mu isomo rya mbere muri iki gitabo. Uyu munsi inshallah pointi yacu أن التوحيد أصل في البشرية. أن التوحيد أصل في البشرية. توحيد جلسة يميمي الله سبحانه وتعالى يريم يبانو سوى كل كاميري يقول تبانجكني الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يريم يبانو سوى كل كاميري هما ديني منش أهالي haba Yahudi n'abasenga ihene, ingamiya, inka, amabuye. La, abantu bose Allah subhanahu wa ta'ala yabaremye bahamya yuko nta wundi muntu ukwiriye kuba yaharirwa amasengesho usibye Allah subhanahu wa ta'ala. وقد كان الناس على التوحيد والدين القويم منذ خلقهم الله تعالى. Manu wasarari kumurongoni kidini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini l'Islam, guhera kuri Adam alayhi salam kugeza kuri Nuh. Bari ko nyuma ya Nuh cyangwa se impamvu Allah subhanahu wa ta'ala yohereje Nuh alayhi salam ni nyuma y'aho abantu bamaze gutandukira batangiye gusenga abantu bagenzi babo. Allah subhanahu wa ta'ala yohereza Nuh kugira ngo akure abantu mu buyobe cyangwa se muri ibada yindi yo gusenga ibigirwamana. Allah subhanahu wa ta'ala yarimye abantu bose bari kuri kamere nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala yabivuze muri Qur'an, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyin. Abantu bose mbere cyangwa se mu itangiriro ryo kuremwa kw'abantu ndetse n'isi, umma cyangwa se abantu bose bari bomwe bamaze gutandukira. Fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin. Nibwo Allah subhanahu wa ta'ala yohereje intumwa ndetse n'abahanuzi kugira ngo baburire abantu. Ariko mbere yo kujya mu buyobe ndetse no gusenga ibindi biremwa bitari Allah subhanahu wa ta'ala, ahubwo bagahuriza hamwe yuko nta yindi mana ikwiriye gusenga mu kuri usibye Allah subhanahu wa ta'ala, abantu bose bari kuri kamere Allah subhanahu wa ta'ala yabaremye. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala akatujya muri Qur'an muri surati Yunus, wama kana an-nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu. Abantu bose bari ikintu kimwe, umma imwe, basenga umuntu umwe ariwe Allah subhanahu wa ta'ala, nyuma baza gutandukira. Uvuga ati aslu cyangwa se inkomoko y'abantu Allah subhanahu wa ta'ala yaturemye twese turi kuri tawhid. Nanone Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam cyangwa se Allah subhanahu wa ta'ala atujya muri hadithul qudus yakiriwe n'uwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithul qudus, hadith yakiriwe na Mtume. Ubundi tujya tumva ngo abasahaba bajya bakira hadith, n'izindi hadith na Mtume nawe yakiriwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala zikaba zitwa hadithul qudusi. Hadithul qudusi ma rawahu an rabbi, ni hadith Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawe yakiriwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubundi amenyemereye ko hadith yakiriwe na Abu Hurairah na Abdullah ibn Abbas na Anas ibn Malik, Jabir cyangwa se Abu Sa'id al-Khudri ngo bakire hadith kwa Mtume. Ariko hadith al-Qudusi
ni hadithi ziba zarakiriwe na mtume na wakazakira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ariko nizitwe Qur'an, kuko Qur'ani na magamba Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse na hadithi al-Qudusi. Ariko hano bitandukanye nuko Qur'an na hadithi al-Qudusi, Qur'ani abantu bayikoresha mu kwegereza Allah subhanahu wa ta'ala, ta'abbad. Munashakora ibada gusari agomba gusoma Qur'an, agomba gusoma hadithi al-Qudusi. Munashaka gukora kuri masahaf agomba gutawaza, agomba gukora kuri masahaf gutawaza. Ariko hadithi al-Qudusi iyo munazisomye ni byiza, ariko munasomye Qur'an abona thawab. Rero muri hadithi al-Qudusi Allah subhanahu wa ta'ala artubwira khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum, naremye abagaragu banjye bose bari kuri tawhid, kuri kamere yo guhamya yuko nta yindi mana ikwiye gusengwa mu kuri usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahum atatuhum ash-shayatin fajtalatuhum an dinihim, ahubwo shaytani niwe waje akabayongera akabakora ku murongo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Shaytani akabakora ku murongo wande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ibn Abbas nutubira yuko kana baina Nuhin wa Adama 10 qurun kulluhum ala shari'ati min al-haqq. Guhera kuri Adam alayhi salam wande Allah subhanahu wa ta'ala yarimye kugeza kuri Nuhu haciyemo ibinyejana bigeze mu 10, 10 qurun. Ikinyejana kimwe kigizwe n'imyaka 100. Uvuga ati imyaka 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900, igihumbi, abantu bari kuri tawhid, bahamya yuko nta yindi mana ikwiriye gusengwa mu kuri usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahum atatuhum ash-shayatin fajtalatuhum, ahubwo shaytani nyuma y'iyo myaka igihumbi nibwo yaje gukura abantu kuri tawhid, batangira gusengera ibigirwamana. Abantu batangira gusenga abantu beza bahozeho ku gihe cya Adam. Nyuma ya Adam shaytani bazanira tashwishi yo kuba babumbira ibibumbano bakabasenga mu kimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala. Nubwo Allah tubwira muri Qur'an muri surati Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira. Ije Allah subhanahu wa ta'ala yohezaga Nuh alayhi salam kuba yaburira abantu be, ndetse anababwira yuko umurongo bahisemo ari umurongo wo kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bamwe mu bantu bari bariho wa Nuh babye bagenzi babo, wa qalu la tadharunna alihatakum, ntimuzareke imana zanyu. Izo mana arazivuga, wa la tadharunna wadda, ntimuzareke wadda, wala suwa'a cyangwa se suwa'a, wala yaghutha cyangwa se yaghutha wa nasra. Nyamara aya mazina qala ba'd as-salaf هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح. aya mazina yaje muri suratu Nuh, wadda, suwa'a, yaghutha wa nasra, yari amazina y'abantu beza bakoraga ibada hagati ya Adam ndetse na Nuh mbere yuko Allah subhanahu wa ta'ala amwohereza. Usibye yuko falamma matu, bamaze gupfa, kana lahum atba'un yaqtaduna bihim, bari bafite abantu babakurikiraga babiganaga kubera ko bari abantu beza bakora ibikorwa byiza. Shaytani abashyiramo tashwishi zo kuba babakorera ibibumbano cyangwa se amashusho kugira ngo bajye babibuka. Kugeza ubwo imyaka yagendaga isimburanwa, Shaytani abashyiramo tashwishi abwira ati bari abantu mubona abakurambere banyu bajyaga babasenga. Abantu bahita batangira gusenga ibigirwamana, babona yuko bari abantu cyangwa se amashusho ya bari abantu ari ibigirwamana. Nyamara ababanjirije bo babakoreye amashusho kugira ngo babibuke batazabibagirwa.
ariko uko imyaka yagendaga iza indi ikagenda akazindi babakorera ibibumbano. Bamaze kubakorera ibibumbano, abaje nyuma yabo batangira kubasenga. Shaytani noneho arabazira, atangira kubera yuko izo mana bagomba gusenga. Abantu bahita batangira kugwa muri shirki. Allah subhanahu wa ta'ala yohereza Nuhu alayhi salam kuba yaburira abantu, wa qalu la tadharunna alihatakum. Nuhu atangiye kubakorera da'wa, bamwe muri abo bantu babwira bagenzi babo, la tadharunna alihatakum, nimuzareke imana zanyu, wala tadharunna wadda, nimuzareke gusenga wadda, wala tadharunna wadda wala suwa'a cyangwa se suwa'a, wala ya'ufa cyangwa se ya'ufa, wa ya'uqa wa nasra cyangwa se ya'ufa cyangwa nasra, wa qad adallu kathira. Nuhu arangije ababwira yuko nyamara abenshi barayobye mu kuba basenga ibyo bigirwamana, cyangwa se abo bantu bibwira yuko ari abantu cyangwa se ari imana z'abakurambere babo. Bivuga ati isomo ryacu ry'uno munsi ahangaha bari kutubwira yuko anna tawhida aslu fil bashariya, tawhid cyangwa se abantu bose Allah subhanahu wa ta'ala yabaremye bari kuri kamere yo gusenga Allah subhanahu wa ta'ala. Namago tubatubwira muri hadith, abantu bose bavuka bari kuri milla ubusiramu, fa abawahu, avuga ababyeyi babo nibo bahindura, uyu bakamugira umunasara, uyu bakamugira umuyahudi, uyu bakamugira umuntu usenga umuriro. Ariko abantu bose iyo bavutse bavuka bari kuri fitra. Kullu mawlud yuladu ala fitra, buri kiremwa cyose, umwana wese avuka ari kuri kamere yo gusenga Allah subhanahu wa ta'ala. Fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajishani, ababyeyi babo nibo bahindura bakabigira abayahudi, abanasara, abasenga umuriro, abasenga inka. Ariko abantu bose Allah subhanahu wa ta'ala yabaremye bari kuri tawhid. Akaba ari ryo somo ryacu ry'uno munsi. Allah subhanahu wa ta'ala nadushoboza, nitubona umwanya tuzahita tujya ku isomo rya kabiri. Abateguye iki gitabo bashizemo masdara, cyangwa se nihe tugomba gukomora imyemerere yacu cyangwa se tawhidi nyayo muri Qur'an, muri sunna, ndetse no mu migenzo y'Umwami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umunsi wari kutubwira yuko abantu bose bavutse cyangwa se Allah agitangira kurema mu ntangiriro z'isi, abantu bose bahamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Kuko twabonye muri aya zitandukanye, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walawla kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Iyo bitaza kuba ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala yaje imbere kuba Allah subhanahu wa ta'ala amaze guca iteka abantu bose, Allah subhanahu wa ta'ala yari kubarimbura akabavana. Ariko bijyanye na rahma no guca iteka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, abantu baratandukanye, Allah atangira kugenda yohereza abahanuzi. Niyo mpamvu ibitabo bigaragaza yuko Nuhu alayhi salam niyo ntumwa ya mbere Allah subhanahu wa ta'ala yohereje ku bantu, abandi barabahanuzi. Ariko nyuma yo gutandukira noneho Allah subhanahu wa ta'ala yohereza Nuhu alayhi salam, ahita atangira kubwiriza ndetse no gukora abantu mu buyobe nyuma yo gutandukira. Katugarukira ngaho Allah subhanahu wa ta'ala nadushoboza, nitubona umwanya tuzakomeza isomo ryacu al-aqida, imyemerere. Imba nta kibazo twareka abantu bakajya muri gahunda zabo. Umunsi ni ku cyumweru. Naam. Wa alaikum salam. Hadithi al-Qudus kama Qur'ani ilikuwa inamtumikia mtume kupitia Jibril, vile vile hadithi al-Qudus ndio sisi kwa zinateremka. Kwa mtume mwenyewe ndio tofautisha, akamwambia ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sio katika Qur'ani takatifu. Na yamepokea kwa Allah. Kandi kindi hadithi al-Qudus ni nkeya cyane ntabwo zirenze inyinshi abari ibihimba. Hadithi al-Qudus ni nkeya cyane. Urugero nk'iyi twabonye Allah subhanahu wa ta'ala tugira yuko khalaqtu ibadi hunafa
na renye bagaragu banje bose bari kuri kamere. Hadisi al-Qudus izazindisha cyangwa se hadisi igira ati haramtu dhulma, Allah tugira ati mbyukuri ngiye nazirishiti amahugu, nimeharamisha dhulma baina ya waja wangu. Ni kusema na hadisi al-Qudusi ziko na mfumo wake, zina sifa tofauti. Hadisi al-Qudusi mara nyingi cyangwa se hadisi al-Qudusi zigira imvugo yihariye. Urugero kwa umuntu yavuga ati fi ma rawa an rabbi, hadisi yake ilikuwa kwa Allah, cyangwa se qala Allah azza wa jalla, Allah yarawu, Mungu amesema. Hadisi al-Qudusi kwa tofauti, kuna tofauti baina hadisi al-Qudusi na hadisi za kawaida na Qur'an. Hadisi za kawaida mtume qala an-nabii, mtume amesema, lakini hadisi al-Qudusi wanatabia mtume nani pokea kwa nani? Kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, labda katika usingizi ama wahi na mteremkia, lakini singi kwenye Qur'an, kwa sababu hadisi al-Qudusi kuna tofauti baina hadisi al-Qudusi na Qur'an. Hadisi al-Qudusi ukisoma wala si lazima uwe katika hali ya umu, lakini Qur'an mtu anaposoma Qur'an anapata thawabu, na lazima uwe katika umu. Tunaposoma Qur'an tunasoma Qur'an kwenye swala, lakini hadithi al-Qudusi tunasoma kwenye swala. Zinapatikana katika kitabu maalum. Naam, kuna baadhi ya vitabu ya hadithi al-Qudusi zinapatikana katika Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lakini ni chache sana, hauwezi kulinganisha na hadithi za kawaida. Hadithi za kawaida utamsikia Bukhari kuna hadithi elfu laki 4 laki 5, utamsikia Muslim kuna hadithi laki 3, lakini hadithi al-Qudusi zenye kuwa sahihi hazipitishi idadi ya 100, ni chache sana, ndogo. Hadithi al-Qudusi ni ndogo, sio nyingi sana kama hadithi za kawaida. Naam, wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.